Giant Hill School Buskango Pusalaya Gaise or girls hostel Tongo Chini school ni administrator Busala Jackson by girls hostel ni accommodation rock dining hall rock sung berai nika too congested or kaham clay Sarah Korean Motokuno Shubida Kiri. Mo একটা ঐতিহাসিক স্কুল চিনবাগি 1974 মো স্কুল ক্লোজ জানমানি তিনি পর্যন্ত তিনি প্রপার ইনফ্রাস্ট্রাকচার এডিসি বা স্টেট গভর্নমেন্ট দুইটা অথরিটি ন মো স্কুল সম্পর্কে বুসুক সিয়াং সাইমানে এন্ড লিডার অফ অপোজিশন নঙ্গি আং বেড়াইনাই ফিকা তিনি not on my own. The school authority only invited me for visiting the school. Any visit ni kaisa report I am going to give to the state government as well as the ADC authority. Jani responsibility both the government borok maklai nei or 100% the student por nairo chini porok no poru Tiprasa no poru. So tribal welfare department in particular borok jai khaor sangma tangnai and when GC authority in Bosaka the CSR ani bakhakti borok jodi or infrastructure development bagi rang rekhai hamnai. They also have agreed and I told them in the first week of September I am going to visit their head office here in Tripura, asset manager Vimalini. I am sure something we can do. But ani claimani salai state government এবং ADC authority ro sakma tharnai এবং kaham claim school no bill claimen bagi jeng jotono masai to hambai